Kakasi Student Union Sangkeme kalakentu ya ka sokar jela bakam dai ban shubun tangkanya Henry kalade kapor bakan peni da kakam ban pass da ka resolution hapo ka yeng dorbar thawan ke jela ban khang ya ka jingti yo uranium hapo ka jela Meghalaya. Habakran bakilar pathai kubor usamla Ruben A. Niger ulakentu langru ya ki laitili ki Autonomous District Council ki badan hapo ka jela bakin shimlang ka karai ban khang lat ya ka jingti ya uranium. Pigi beres bila wan ni kapor ni jipitip badikon nakaliang juga seng ni ko ban ai ni kerwo habdi atli imat ni i kin ski bagi apa bor kata kadika badikon lor ko isu jung uranium barkab ar habdi bajongka MRCC tenikong ni ai kuli ya ka ni kilap patai bor ba hadin bangila pini ba ka isu jong uranium kala khi em biang hapo ko jula nakaliang jong phi ku gila patai bor binan kam ka ikhtiar jong phi ban wat ban ti bini ahlor kan benta pada ya bangila yo ka ni iya ku bor benda sini jong shalom time ba hadim kila kren bo union minister Jitendra Singh ka bade bad kan ikamat jong uranium ba lada ka sarkar India ka thumu ne kam thumu wanti uranium kat kung ye bini iya ku bor kadang kita cuma marba la atau syai ba atau syai tu ba kadang it is in consideration kamut kadang don kata kacing tu ba le se kila ban ti yu taurin yang po jela kami kala yang ti habat ibi ni bentapat dengi pet ya ki khobor na po jela cui ya ka ke bo ki yang ki ministers na ki yang chief minister balakran ki persya ya kata mat ki ba daliliru kinum ailat bakin ti yu taurin yang Henry ke ipat bangilap nakaliang juga sengpat kalong dakang pong ni ya kini niat sengi lap ni shapi ba kadon kata jing thir jaka hapo domesian kidon ru kibriu jong sarkar kibadang kibju ya bageng bar ki minister semua kapor kibju lek cheti ki than jong sabos ka hills ban ya kran kini kibriu ba kini ban ailat no ban ti uranium ki terwai ki song bisa ki bahaya bat kum tatarter tekai kaba ni sutu hani ba hakipor ki bariam ni kum kasing yung jubat ya kanya ka jutang Henry haka kini kapor bat ni mentala bun pelat kita ki promise ni kita ki ya kata jutang wala akhlei na ki yang ki nongelam na ki yang ki ministers na ki yang ki wi pat ba kaktin hi kam dan su kanu kado ban cukun chai halor ni benta kalong ba ni bu CM mahakawi jong press release ong ba the word of the CM must be taken into consideration kemudian pihak bencana ya kai ba CM ukran to ding sim ya kata naka ibe yurkom ba ngcungit ya kai ke bo ong bengisanya huru ding sim itu bentar to nanti hakani ka politics kim la mentik mentasi la beli mu la shay la beli duwe kemudian wan duwe pat daka do ala benti yurnya pat kan lokum ti ka kurwa bangi kwa ban patai sa sarkar lingba kani ka kurwa kalong ba ikwa ban ong lada pitung sha kumba pikran kemut pini ya kidak kishin makum bangi mentahi kimdon kini kidak kishin ka banikong kan ting ai jungut nakaliang kaseng kadi ban pass ka resolution hapo ka assembly ban pini sha ya ka sarkar India ba hami lagi dalile rupin yo ban ti urunium nomor ba bali ka sarkar India bali union minister udah ban ba kadang la ban consider ya kata nomor ba hadu menta nakaliang jong sarkar lesi kapat peni kanu ka rai ka jongka ba ni persya urunium kidon ki statement ba kila peni naki minister skipor ki ba ki stan ke ba dep ki ba nginum ngi pet ya ka jingman jumpat ba kemut lada umon pet ba benti inti lada umon pet ba benti inti menta ba isu kala kham klut bak ni la peni ki da kishen ki unta ki ompat yang dalilir kumti tingin kwa asu ban ngek ya khtin ka jongpi ni ka ban i ya kam ada pi thumu shisha ba pim aila ba pim aila ba penti uranium po ka jela ka chi peni kam pass ka resolution po ka house ba kani kan long kawi ka message po ka sarkar India ba ninla kum ka jela hi gin aila ya ka sarkar India ba kanti uranium po hapo jela jung kabar kolong kani kamat kamri tang juga state hindi kade bat
ki autonomous research council bo likely ki autonomous research council ke bahasa jantia khasi bad karo autonomous research council ki pass ke resolution hapo ahiyeng nomor ba uranium umdan tang hapo khasi hills hapo southwest henry uranium bel udan hapo hadu jantia ru shagaru hills fu but ke jinti ahinu ni benta kan affect hi ya kan kata hi ya borok ka jela borok ko hi te kani ke dikamat ba ki autonomous research council ki di pencil kia but kham tam ne ngidon hapo ka schedule te ni ngidon ka an ka bakar pang nomor ba hapo ka schedule kemur ka cakar ka di ke jungi but kimar hapo kandoru ki di ke jungi kamde jong ka sarkar India kamde jong ka sarkar jela hindi ka di hi jong u nongshong snong ju pat ba ai te kadon kala unti bakila ban nila men kani bin kindo UCM jong ka KHDC nila ai jumut baudi ban tersat no ta kindon ba lesi kinu ki break ba thi jaka shani ba shini ki jaka badan uranium kinumla pat bandi pateng ya kata shiki company ne shiki we ki break ki bathumu banti uranium nomor kat kum ka schedule hi nila henry haju poru nidon itai jinting di smith nomor ba hakabade bat ka national security lesi dak sarkar India kaman lesi dak pengkelapat dak kumiru ya kaan nomor kaan ka ke balong menswa ba ke balong menta ke kilawan pengkelah kono kapo ti ka kruo sa sarkar India kalong ba kenmau ba ka Federation of Khasi States nimpat biasa ni instrument of merger na kata ka merger agreement henry pidang shu annexing ling bak instrument of accession te hadu mentaru midang dehi taki sovereign princely states te lada ka sarkar India kan kli ya kan ikamat uranium hapo jela Meghalaya te nakalian kaseng ru ni hapan berkapat dekiwi kirukong nomor banginumla banlong kita kilang kenya tang takabha kamiat jongkari India di ini di kendiat habo abdi isu jong uranium